Pemirsa, kewentenan kasus demam berdarah denggi DBD ring Kabupaten Badung dahat nincap ring war sekalih tali 24 sani lintang. Anutin saking data sani kepolisian kantos 13 siki Desember sani lintang, wilangan kasus DBD ring Badung kantos kalih talian kasus nincap langkungan 100%, saihang sarang warse sedurung yani sani wantah penyiwan kasus. Panincapan inucap ngawinang Badung munggah dados kena sani madui kasus DBD Pinih Ageng kaping kalih ring Bali ri sampun kianyar sani nguningayang petang talian kasus. Ageng nyani wilangan inucap nenten imbang pemarkin nyani sareng wilangan bebas jentik sani kauningin side dase kutus persen. Ageng nyani wilangan inucap nenten imbang pemarkin nyani sareng wilangan bebas jentik sani kauningin sia dase kutus persen sani sepatut nyani nyinahang keberhasilan pengendalian populasi legu Aedes aegypti. Nampenin pikobat inucap Bupati Badung Inyoman Kiri Praste Mausang yening ageng nyani wilangan kasus DBD ring Badung nenten je nyihnayang samian penderita terjangkit ring widangan inucap. Duaning asa punike paiketandane sampun nguduhang instansi sane mapaiketan Mangdane maut sahe nincapang pemargi antuk nampenin panincapan kasus DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung taler sampun maut sahe melarapan makudang-kudang pangupaya rumasuk laksanayang fogging ring daerah rawan sosialisasi majang krama ini kebersihan lingkungan saha nincapang kuentenan fasilitas kesehatan ring sajoning ngerawat pasien DBD. Parwato Bali Pos.